حاج زحطة. مين اللي خايب بيت الحاج؟ هو مين؟ حماده. وين الحاج؟ ايه يا حماده مالك يا حماده بتجاجلني؟ حماده في الكلام يا حماده، والحاجه تسمعنا حماده والتاني عشتنا حماده. ايه يا حماده عايز تجاجلني في الكلام؟ خي يا حماده ايه اللي جابك يا حماده؟ عاوز اقول لك حاجة على حاجة. هتقول لي إيه يا حماده؟ مش ده حماده التجمع حماده بتاع العيد يا حماده، اللي انت خدت الشهيه بتاعت الشهي كله عشان تجيبه يا حماده؟ ايوه يا حاج. وبتاخد العربيه من ورايا يا حماده، عايز ايه تاني يا حماده؟ تاخد كليتي بالمره يا حماده؟ لا يا حاج انا عايز اخطب. تخطب بقى يا حماده؟ انت مش في التعليم يا حماده؟ ما ناوي خلاص السنة دي يا حاج. يا حماده انت بقالك 10 سنين يا حماده بتقول هخلص السنه دي هخلص السنه دي وبتزيط يا حماده. لا ان شاء الله يا حاج هخلص السنة دي. ما احنا بنيجي نسالك يا حماده بتقول عشان ازود معلومات يا حماده. بص يا حماده من الاخر يا حماده، انا جاي معاك في الموضوع ده يا حماده، شوف لك واحد تاني يا حماده. وأمانة يا حاج البيت بتاع المؤن خضرا شعر اصفر على الفيسبوك. يعني انت في الكليه تقول لي فيسبوكس؟ اسكت اسكت، الحاجه تسمعني خلاص. عشان انا قبل ما اجي معاك يا حماده مش دافع فلوس، جاتوهات عليك، شوكولاتات عليك، ايس كريمات عليك، عشان لو انت اتفقت ما تدفعش جنيه يا حماده، انا معيش فلوس. ماشي يا حاج. والحاجه تعرف يا حماده بالبيت ده يا حماده. هتروح انت يا حماده؟ بعد العيش. ماشي يا حماده، يلا يا حماده. طب فين العربية؟ هنطلعها بقى يا حماده من الجراج، يلا تعال. ايه يا حاج زحطه اللي انت عملته ده يا حاج زحطه؟ يا حماده اتفضل تزعل يا حماده. ينفع يعني يا حاج تاخد علبه الجاتوه وتطلع تجي يا حاج؟ ايوه يا حماده ناخد علبه الجاتوه يا حماده، ده الحته ب6 جنيه ونص. طب انت ليه يا حاج مشيت؟ انت ما شفتش الراجل يا حماده مركب يا حماده هنا يا حماده ضبابير يا حماده، رايح تخطب لي بنته يا حماده؟ دبور يشك في الفخده ولا حاجه، انت عارف الدبور ما بيطلعش بالسهل يا حماده. بس انا يا حاج بحبها وعايز اتجوزها. يا اتجوزت ايه يا ده طالب 100,000 جنيه دهب ياد. ما هي الشبكة دلوقتي ب100,000. لا كانت حيفاها وهب هي ولا صفناص، عندها بلنتين من ورا وتضاريس من قدام. يا حاج ما انا هخلص الكلية السنة دي واتجوزها. يا دي الجوازة هتيجي علينا بخسارة. طب يقول لك احنا عايزين شهر عسل في مالديف، ما يعرفش ان احنا بنصيف في الشط بتاع التيعة بتاع البلد. انت مش بتطلع كل سنة تصور لي فيديو على التيك توكاية تقول بلا ماريني بلا ساحل تيعتنا اولى بيني؟ ده كفاية بالهيسة بتطلع تحلل. هو شايفك جورجينا وكريستيانو؟ شوف لي اي حاجة حل، انا عايز اتجوز. يا دي الجوازة دي مش هتنفع يالا. يقول لك عايز تركب عربية جيب، طب جيب بيركبك انت وهي يا حمادة في ساعة واحدة. كنا هنضحك عليهم يا حاج ونركب عربية حمار. يا حماد احنا كنا رايحين نقول لهم نشتري راجل نشتري راجل يا حماد. الراجل مات في الحرب يا حاج. حماد الجوازة دي مش هتمشي معاك يا حماد، انت لسه بتاخد المصروف منها يا حماد. ما بلاش الفضيحة دي يا حاج زحطة، انت فاهمني؟ خلاص هو احنا الزمالك. ايوه بص يا حماد، بص انا اديك 150 جنيه تروح عند ابو منى الكلبجي. ايوه ابو منى الكلبجي، تروح تلف لك لفه هناك كده ولا حاجه. انت مش بتاع جواز ولا ليله يا حماد، ما انا متجوز ام محمدين. ايوه الحاج زحطة بتاع النسوان. وطي صوتك وطي صوتك. ام حماده. ام محمدين مين؟ لا ده كانت واحده كده. ايوه كانت يعني على باب الله. حاج زحطوره يا حاج كان بيتوصى بيها. بس يا حماده بس اسكت يا حماده، خلاص يا حماده اسكت. لا حاج يروح، انت حاج يروح يا حماده عايز تسلمني تسليم اهل يا حماده. طب يا بابا ما انت متجوز اتنين، مش عايزني اتجوز ليه؟ ام محمد انت يا حماده بصراحه هذا يا حماده. عود يا حماده. ايوه اللي معاه نص عود. انت بس يا حماده انت شوف لك واحده تكون الشبكه بتاعتها 15-20 ألف جنيه ولا حاجه. ايوه يا حماده، وتاخد الساحل على شط التيعه بتاعنا. ايوه ده يا حماده يالا. تقول لي المالديف بص يا حماده، انت ابوك مش الحاج سويلم ولا ابو شيمو يا حماده، انا بقبض 2500 يا حماده. ما انت يا حاج بتعمل مشاريع عمرنا ما شفنا مشروع منك ناجح. بس يا حماده عشان اختك جايه حبيبه بابا اللي خايبه بيته اهي هي وحماده. يلا يا حماده ايوه يا حماده ايوه. طب وموضوع الخطوبه ده نخلع لكم بنك امتى؟ امشي يا حماده مش يا اخي